Međunarodni radio Srbije emituje program na srpskom i 11 stranih jezika za inostranstvo i Srbe u dijaspori. To je jedina kratkotalasna radio stanica za sada u vlasništvu države sa programskim sadržajima koji pre svega predstavljaju sadržaj iz Srbije i o Srbiji, perspektive, razvojna pitanja, običaje, kulturu i tradiciju za našu slušalačku populaciju. Sem toga, na internet sajtu koji ima 15 godina tradicije, a radio 76 godina, je i 24-časovni sadržaj koji nudimo našim korisnicima i to u multimedijalnom izdanju u formi audio, pisanoj i video formi. U sadržajima koje stalno obnavljamo ili modernizujemo, prevashodno su popularni oni koji se odnose na video izdanja, video vesti na 5 stranih jezika, engleskom, španskom, nemačkom, ruskom i francuskom. Sem toga, po našoj inicijativi nastojimo da ažuriramo sve ono što bi skretalo pažnju u medijskoj slici o Srbiji, pa smo pre 2 godine uveli interaktivnu mapu sa važnim destinacijama koja predstavlja značajnije kulturne, istorijske spomenike, baštinu i tradiciju srpskog naroda. Naravno, tu je i turizam i sve ono što sledi. Veliki deo naših sadržaja se odnosi i na potrebu regionalne saradnje koju pokušavamo da unapredimo kako sa Srbima u regionu, tako i sa Srbima u svetu. Za ilustraciju da navedem, pošto smo ovde u Skoplju, da imamo od 2010. godine saradnju kroz potpisani protokol sa Kulturno-informativnim centrom Srba u Makedoniji Spona i zahvaljujući i rukovodiocu ovog centra Milutinu Stančiću imamo veoma dobre i razvijene veze i međusobnu saradnju koju nameravamo da unapredimo i ova poseta je jedna od namera da u toj saradnji i ostvarimo nove inicijative. Pored ovih sadržaja imamo nastojanje da sačuvamo sve ono što je vrednost srpskog naroda i što se može ponuditi dijaspori kroz zaboravljene spomenike, istoriju i tradiciju srpskog naroda.